Wahika hamijereji yombi okutira munongo mu rurembo rwa Fort Portal notangara habwe mituma yakasasira ijuremo kandi ahamyanya ndijo abantu bakagihindura mu inagiro ryobi. Kasasuro turwine na kasasure kana abayembezi abamuntu abitu batyemane batumanyire betukanso nkaito abantu tukomera abantu batuyamba abantu abagenze mbuye befisi batuyambe kasasuro mu kisuye abantu mbaginaga maize kandi amaize ntugakozesa ngantureba kasasuro tujukwati to tujiyora busa tujosya konka bakanzo tukareba gabizira hano korace kugama ngo kasasuro ngo njufate ngwize bariteke kimodoka bajikwate bajiteka motoka bajitware ko bajinage abantu nibajiyari bagira ngo ngoye ngo sasure sente amanya siringira kuma motoka nibajikwata na gamba nyote nguza kuteka komi amotoka na kwata kasasuro na direta na nagira go mizi no bodi yawo mucoro obo mukasheshe no reba kasasuro nerebaho ntusaba tsali government sazumenge twarugambye burutu komere tukozereki batuyambe bambe kasasuro barada buli hamaka kasireno erugaharva yeito hano semere banayi baginyirizeho akirenyirire ebirarye biri kutwara emigere n'amayanja mu ihanga nebiragira umuntu wena kuza kugera iki yakorera hihi n'emigera narashenyanja okukikorera mitazigana okurugaho ibiri kuba biri konka hamigera ejiyombi ogwampanga na mugunu tukwekiri abakanso nabebembeze bagira abashaka igweru katero ubururu bariyo bururu twabakoma barabamo konga tukarebere no muntu nogo no munaize natiko nagamba bozo story chi mwakora chi ikicika nkigamba chi ni murumuta numugamba chi tukarebere no muntu nogo nomwe omugera gwampanga nigutantira hanjize gombora ya Karangura mu district ya Kabarore gurabo mu rurembo rwa Fort Portal Kamwenje Kitagwenda Ibanda nabwayimaguhendera omunyanja ya Joji kandi amizago nigakoresebwa abantu bingi konkesha hayona nugoma habatagire cyakorwa Fort Portal urubuga rw'ibyo burambuzi kandi nkokurura urubuga rw'ibyo burambuzi twine ibintu bya ruhanga yatuheire ebitaraguzire na sente zeito ekimali ebi nikisaru kyampanga nekisaru kya mugono obunkabandi municipality mayor then twine timu itwaitaga river mpanga gang bano obujunanizo bwabo bwikaraga bwokuyonje kisaru cyeitu ekyo enyuma ho turi kuganiraho na mayor wa Central Division Richard Muhumuza akoreko kubayoni baza kuhandikira bishurukare okurinde mijereji biti na hatine cyakozurwe abasirikali abakutuyamba abakumara hati nisima government abokuba ekekiriza kwandika abakozi hata abasirikali abahandikiro umwaka go binsimbe kutugenda kutandika mwezi okwijo gwa nyencho gwa msanju gwa July abasirikali ambiza kutuyamba kora mtuye abantu abakusise kisaru cyito cyambanga ni kisaru cya mugumu hako umuntu no kumugambira ataro ubusirikali wa kumutanga rundo kumwekifubi paka nikana asesa kasasiro kumkisaru ntenda kuongera kubyara emiti nyakuli friendly ha environment hakisaru cyito cyampanga actually no bugyaho kino emiti yange nasigena na byaraho nororine kisane cyetekero betati ntuhura nka Fort Portal ngo that's not enough ektikiri kumana ntetaga twongere tubyara akagurini akarungi akisaru aho aba barukora hihi n'imyegego y'imjereji Reverend Amhanga najyangu nubaza kubashaba kurugaho abo ntugenda actually kubasaba bahondere kiragiro cya government nko kiri kugamba habo kuba akisaru takakolireho oine kusigaho mitasi 10 kuruga akisaru nuko tandike kwa development zao rundi handi mitazi nkaga nko kwekiragiro kiri kugamba so ntugenda kusaba bagenzi bita abanyakula kisaru abona abarukora hebintu ebitali binywane ne kisaru no makora kisaru is very okay cyonka bintu ke birukora hariho imirimo erukorwa abantu kandi yatirwa haba kanso kandi kutwabuza Amhanga ahantebe kansize binire shongeji ibintu yatugambira town actually ne manyisa planning kandi tutsobora kwikarito nka mtown tutayine bantu ekirugenda kora abantu banabakora kisaru hano manya butale manya washing base ntugenda kubategekera emyanya eni Gacho Kajuna Nsingweri.